Tala o Tala Fou. E whātasi ma le fitu piliona le vai ngā tupe le ua fuafua le whai ngā mālo le federale, po le whai ngā mālo lo tula i mai le teminei Ausetalia, whaatinoa i ana fuafua ngā Italia tuai i sāwanga i ainga, ma sāwanga patino i tu ainga o tangata. O le ri pāle mia Anthony Albanese, na ia whaeloa lea whamtalanga i le so, ma alu whatupenga lea i tutonu le 5 tausanga le National Plan. O se whonutanga sa whai ar kāpeneta le tau na leila wa li puti ai, whaeloa le pāle mia vaenga e whae tau la i eile fuafuanga, o le langolango ina o i lātou e pito i luma i le au unanga po Frontline Services, tau fia o i lātou e whaatino sa wanga mai le tue whaatino pea, ma le saunia o le langolango mo Tala Fou e a fia i sa wanga, i ato ai ma le sila sila i le a fianga o le awa malosi i sa wanga. Whai mai le pāle mia ua malamalama umo le mata upule nei a fia umai le atunuu, mai mana o mia fo i se tali whai whaatasi le atunuu i le nei mata upu. Tau noa Albanese e te tauna wha mautūra saunga le mua ta mai tai, ma wa te tauna wha amuta so i fua wa mau mai sa wanga e le na o le māloe ngai oi, ai mana o mia le ngai oi fo i o vaenga umo le society o tangata. Mai le vai ngā tupe tele ua fōlasia o le tolu tesimaleiwa piliona o le a whaatupe mai e le whai ngā mālo, ma le vaenga o tatoe e whaatupe e se tete ma territory o Ausetalia. Wa mōlia leo i le sonia di se toa tolu, wheta ua ina no lātou ngau ia le luasful pitu o whana, ina uospa ia se whale mātaanga po se museum i New South Wales. O i lātou toa tolu e au fia ia li e fastfood wano tausanga, fastfood tasi tausanga ma le luasful pitu tausanga, pu eina umare vai se nei os pa inga leo i whae tu o Vincentia, o Naura, Derby Falls ma Sanctuary Point i le South Coast. O li ptia na maua i suenga o penga o whana o taawale whapea fo i matupe, ma masini alu le eletise whapea fo i ma se vaenga i titi o le aisa mala au whaasaina. O le soe tutula iei lātou ia i lumo le whaamsinonga. Walapata ia tangata i sini ia whae tete i afi o na e whaisi vevela o le ea i le so. O Greater Sydney ma le Illawarra, o le whaamamafa i eile lapata inga o na e ono o atu i le tolu spul tikiri le vevela whaamawina i le so. I sini lava ia wali putia na amata mai le se fulu fitu tikiri le tau na leila, a e taane le se fulu le tau na leila, o atu i le tolu se fulu whatikiri le vevela. Le awa uli wa fautuaina e o atuai le vevela o le ea i le tolu se fulu tikiri. O le amatele na vevela no fuanga umo sini au fiei pitonu o Penrith, Hornsby, Campbelltown, ma le a ai sini. O lo o fautuaina fo i matangi malalosi, a iei teimi e to uluai timunga i le anga i atu i le whae ungo le mai aso. Ua whaamalolo le Swimming Australia, le ali whaia ongola na aule na ave le Olimpeka tarwai nei o Michael Palfrey, ma afua mai ana whaamtalanga sa whaia le teimi o taalonga ia sa whaia i Paris. Li putere 9 News sa ia whaeroa i au whaasara lau mai Korea, o ia whaamoe malo Kim Woo-min, o le tamata alo mai Korea i saute sa la ngarurue whaatasi se teimi, ma ia malo i tamata alo Australia o Elijah Winnington, ma Sam Short, pe alu le tu ungo le whasalau mitali. Le mai sa whaatanga e le asosie whaawau o na whaiaonga sa ia mai a maita alonga i Paris, pe taila ia o lea ua wha mai a neilana kon karate. Whailua le ofisa sida le Swimming Australia, wa mataneo na sa idia seisi whaiaonga fou mo Ausetalia. A manatul tote le wala ngata tau le whaaiunga, a wa ele se whaiaonga e tofia taitai le awa Australia i ta alonga, a alua tu tāpuai i au a kore ai saute. Tala muli, whaamauni ai li poti le so mai le NRL u whatunuina a loa ia le li ta alo la Trau Mitchell, e le ta alo li ta alonga tasi pe a matamai li ta miusanga le tausanga fōrua whirua lima, e ui inisi o whaamtaranga sa ia whaia whapea fo i malana kalapu. Whailua le 9 News sa ili e South Sydney ni whautuanga whalitu la whono i le mata upile nei, a iei fo i whaamtaranga Mitchell sa whaia i le astronafi le Instagram, pei tai whai mai le NRL li le so e tasi le ta alonga, e le mawhaina ta aloi Mitchell le ta miusanga le tausanga fōu, o lona whaasalanga le ma fo mai le ata sa whaeloa solo le social media, mai si upeng ta whaelangi, o lo uloa atuai se substance lanu pae i le lau o lo iai i le li ta alo o le trial a o iai sana malanga i double. Tala ia le radio Samoa mo le nei fo i maa yaso, veiloa i le vai aso fo pe au lia, manuia le whae ungal vai aso wha soi foia.